Main bisa di jabaruti kahrik wa bi surati ghadati nasrik wa bi ghadati haqi hurmatik wa bi himatika nabi atina saluka ya Allah ya sami ya garib ya mujib ya syari ya muntakim ya syadid al-bats ya jabbar ya qahar ya malajizu qahrul jababirah wa la adu malaki halakul mutamarridah min al-muluki wal akasirah anta ja'ala kaida man kaidani fi nahrih wa makara man makara bi aidan alaih wa ufrat man hafil waqi'an fiha wa man nasab li shabakatil khida ij'alhu yasir musaqan ilaiha wa musadan fi awasil ladaiha Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad ikfina hammal ida wa lakihim rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallit alaihim ajilan ni'mati fil yawmi wal ghada Allahumma baddid syamlahum Allahumma farrik jamahum Allahumma aglil adadahum Allahumma jalid dairat alaihim Allahumma usil adab ilaihim Allahumma akhrij man dairat al-hilim waslubhul badal imhal wa ghul aydihum warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal Allahumma mazzilhum kala mumazzaq mazzaq tawmi ilaika intisar birusul qawlik Allahumma antasir lana intisar qabbik al-adaik Allahumma antasir lana intisar rabbi Allah mantasir lana intisar rabbikal adaik Allahumma tabakkal bina hamim 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 ain sin kaf himat amal yahu 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 Umara al-zalimin wa sultanul jairin wa Israel wa Ameriki wa kullu bilad aduwul muslimin wal muslimat Allahumma irfa' Palestin wa jamil biladil muslimin ala hadhihi an-niyyah wa la kulli yadin salihah wansurna fa innaka khairan nasirin وافتح لنا فتوحة الأرشية والرحمة والبركة والمغفرة والهداية وتقبل حاجاتنا يا رب. Sebutkan semua hajat-hajatnya. ببركة من اسمه أحمد في السماء محمد اسمه في العرض خير خلق الله وخير الوفاء وبحر الصفا إن قطعت عملنا ويسد كلمك خبر الجنة وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dulu. Alaihim ghairil maghdubi alaihim ولا الضالين آمين.